Re a lamogela ditabeng tša bošegompio re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. Breaking this repeat year in after year demand for funding. Ke mollo go baithuti bao ba sa hwetšego thušo ya mašeleng ka NSFAS ba legoro leo le tsebegago ka the missing middle. With the mention inside, Salvador, they've got a goal! Dipapading, Nigeria le Equatorial Guinea di ralokile maleka a tee go tee phadišanong ya AFCON 2023 ka Ivory Coast. Batho bešo thobela, ke lesolela tšona le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mmušo o tsebagaditše sekemo sa kadimišo ya mašeleng a diranta tše dibilione tše 3 fegelwana seswai go thuša baithuti ba diyunibesithi le dikholetše tša TVET bao ba sa hwetšego thušo ka NSFAS ebile ba sa kgonego go itefelela dithuto. Sekhwama se ke sa baithuti ba legoro la the missing middle bao letseno la ka malapeng a bobona le le magareng ga diranta tše dikete tše 350 le diranta tše dikete tše 600 tša batswadi ka bobedi. Tona ya thuto ya godimo le technology ngaka Plate Nzimande o hlalošitše tsebišo ya kadimo ya mašeleng go baithuti bao ba sa thekgego ka mašeleng ke NSFAS e fela ba sa kgone go itefelela mašeleng bjalo ka kgatelopele. Nzimande o re kadimo yeo e ya go laolwa ke NSFAS e fela e ya go nyaka thušo ye nngwe gape go makaleng a mangwe go kaonafatša le go godiša kadimo ya mašeleng. We are working really towards breaking this repeat year in after year demand for funding. Nzimande o re go phethagatšwa ga sekhwama se go ya go aroganywa ka diripa tše pedi mo seripa sa mathomo se thomago lenyaga. This amount we estimate will fund 47% of the missing middle students. Baithuti bao ba ya go hwetša thekgo ya mašeleng ba ya go saenela tumellano ya kadimo ya mašeleng gomme ba tlo dira kgopelo ya kadimo ya mašeleng nako efe le efe mo nakong ya dithuto tša ngwaga. The students are expected to get 60% pass rate on average to continue being funded. Tsebišo ya lehono e hlakelelwa ke bontši. Parents has to be responsible and the students directly has to be responsible to make sure that they meet the criteria that are stipulated by the department. On average, a student will spend almost 120,000 per annum for their fees, advances, and other things. So it becomes very difficult for the parents to sustain that. Ka ntle ga dikantoro tšeo tona a bego a dira tsebišo gona mokgatlo wa Action SA o bo o dira boipiletšo jwa gore tona a etokolle. We still have students who still have not received their allowances this very minute. Their parents are in debt. The students themselves, unfortunately, have to find themselves do unthinkable things to try to cover costs that NAFSAS itself was supposed to cover. Sehlopha sa boramolao ba Afrika Borwa seo se bego se emetše naga ka kgorontsheko ya boditšhabatšhaba ya toka se amogetšwe ka segoši ka boemafofane bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo. Afrika Borwa e gogetše Israele kgorontsheko ya lefase e latofatša ka ditiragalo tša dipolao tša batho ka bontši ka Gaza. Israele e ganne ditatofatšo tšeo bjalo ka tšeo di senago motheo. Bjale gona dimpša tša go tseba malomelo a tša molao di gorogile di tsuki tša mesela morago ga go lomana le tša Israele kgorontsheko ya boditšhabatšhaba ya toka. We expect an outcome relatively soon. I don't know when, but it will be relatively soon. It is a matter of urgency and they understand. Kgoro ya toka e dumela gore ngangišane go tseneletše ge e latofatša Israele ka go falatša madi a mapalestina ka bontši ka Gaza. This was about provisional measures, which if the court comes out in the next 10 days or 3 weeks, will be about whether provisional measures are granted. Bontši ba bona ditheto le dithorišo di sa ba rone. So proud of our team that represented us at The Hague. This is the stand of South Africa, the stand of human race. Ba ba thekgago Israele ba re naga yeo e na le tokelo ya go itšhireletša. Obligation of every government and every part of society is to protect innocent citizens.
to pray for Israel, to pray for the governor of Israel. Gabiale le fase le tomotse a mahubedu titelong ya katlholo molatong wa polao ya batho ka bontši. Badudi ba Phase 4 ka Bloemfontein Free State ba ile ba gapeletšega go jela Christmas ka dintlong tša bona ele ka lebaka la kelelatšhila yeo e elelago kgauswi le magae a bona. Ba re ba palelwa ke go kgotlelela monkgo wo o tlišwago ke kelelatšhila yeo e na lego dikgwedi e ba hlokiša boroko. Ditsela tšeo di kopanyago motse wa Phase 4 le Peter Swarts di na le mekoti-koti yeo e hlolwago ke yona kelelatšhila yeo gomme seo se šitiša le baotledi ge e šita le basepela ka dinao go šomiša mebila yeo. Badudi ba lapišitšwe ke maemo ao ba dulago ka fase ga ona. Ba re ba nyaka go bona diphetogo. Dipeipi tša metsi a ditšhila ao a elelago di ama maphelo a bona. Metsi a sentše ditsela moo go setšego go mela dibjalo. Beng ba dikoloi le bona ba sepela ditsela tšeo di sa kgahlišigo. Badudi ba hlalošage ba sa thabišwe ke maemo ao ba dulago ka fase ga ona. Ke ditsela ga sokola ke toti ya latlhelwa ko hotlhe mare go ntse thwa hiro batho ke ba phutang toti mare toti still ntse di teng. Di ditsela tsa rona o tletse metsi ha ona tsele rege wa tshwana ga voutela mme ke sa re ya bohloko hobane ntho tsena di matlakalana a re tlisisa di siki ntho tsohle tse akgelwa mona ha ona mo di matlakala a akgelwang teng a o fela tiswa monene ke siki fela le batho ba tlisa ba akgela mona hobane ha ona mo ba tshebeletso tse tsalang le ditsela tsena tsa rona di senyehile ke diphothone fela o tloa kwana ha ona mo dikoloi tsa batho di a gobela le gona mo re ditseng teng ha ga dula mo hlwekileng. Masepala wa Mangaung wa hlalošage o tlo šoma ka matla go ka lokiša ditsela ka motseng. Radoropo o kopile gore bana ba engineering services ba etse bonnete ka morapula tse tsa matlhopotlopo gore ba rola plan ya bona ya go sebetsana le di-gravel roads fela tsena tse thata re ntse re le busy ka go kola di-potholes re bone engineering services ya rona e le kantle e etsa mosebetsi ona wa go kwala di-potholes. Badudi ba hlalošage ba feletswe ke tshepo go boeteledipele. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bloemfontein. Ditaba di tšwela pele go hlwelwe go hlathwa batswa sehlabelo ka kotsi ya pese ka Magubaskloof Limpopo. Ba malapa ba gorogile ka lekaleng la province la ditirelo tša go dira diteko tša ka morago ga lehu go hlatha magagabo bona. Batswa sehlabelo ke maloko a ANC go tšwa ka botlokwa bao ba bego ba lebile ka Mbombela go tsenela moletlo wa ngwaga ka ngwaga wa matswalo wa mokgatlo wa go bitšwa January 8 nakong ya ge ba amega kotsing. Malapa a baswi le maloko a ANC ba gorogile kwa bookelo ba Polokwane. Baratiwa ba bone ba tlhokafetse mo kotsing ya bese kwa Magubaskloof ba ne ba le mo loetong la go keteka letsatsi la matsalo la ANC kwa Mbombela. Jaanong malapa a batswa setlhabelo ba tshwanetse go supa ditopo tsa baratiwa pele dipatlisiso tsa morago ga loso di simolola. Ba ne re khumane molaetša o tswa go ba African National Congress ba sub-region ya Molemola ba tlile ka magae ba re kgopela bele ka di-family gore go ya ka accident e tlhailego ba bona o kare bana ba latlhaetšwe ke maphelo ke bana ba rena then ba re kgopela gore na se re tle mo Polokwane Provincial Hospital re tare dire kgone ba confirma gore ke nnete ke ba rena. Mokhuduthamaga wa lefapha la boitekanelo Phopira Mathuba a re malapa a latlhegetsweng ke baratiwa ba bone a tlile go amogela dipholo tsa morago ga loso go ise go ye kae. Re tshwanetse re thome ka process e unfortunately tshwanetse re dire le ga ile botlhoko e re bitsang ke positive identification. Ba malapa re tshwanetse re ba dumelle monyetla wa o lebella bana ba bona. ANC ya re itlile go tshegetsa malapa ka nako ya diphitlho ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Papading ya bobedi ya tša group go AFCON 2023 Nigeria e ralokile maleka a tee go tee kgahlanong le Equatorial Guinea lepatlelong la Olympic ka Ebimbe ka Ivory Coast. Mahlo ke Diala.
with Machen inside. Salvador, they've got a goal. Iban Salvador has scored in Equatorial Guinea. The Giant Killers 2 years ago are in the lead against the mighty Nigeria. But always done the business for Equatorial Guinea. Is there a quick response? Lukman with the left foot. Yes, there is. Osimhen. Flag stays down. Nigeria straight back in the game. The final passage of play. High ball in there. Cleared by Equatorial Guinea. That's it. Ge Egypt le Mozambique di tla thulana ka iri ya bosupa, mola Ghana e tla emeletsana le Cape Verde ka iri ya lesome bošegong bjo. Bagesho di felela mo go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela.